Matur suksema ring pengatur acara untuk galah seni ketiba ring sikian titiang. Titiang Gusti Ayu Resani pindah ke anggo saking kelas 11 MIPA siki pacang meletin wimbakara mapidarte bahasa Bali. Ainggih sadurung titiang maatur-atur ugrayang titiang lanturang puja pangastawa panganjali umat mogiastu astong karta warunugraha Ida Sang Yang Widiwasa gumanti ngomolhing pemargi sane bece lan karahayuan. Om Swastiastu. Sane kasumayang titiang. Kepala SMA Negeri Siki Kubutambahan. Sane kasumayang titiang. Bapak, Ibu Guru dan staf pegawai SMA Negeri Siki Kubutambahan. Sane kasumayang titiang. Majegreng tim panuriksa wimbakara mapidarte rahina nemangke. Taler samaton pamilat wimbakara lan sawitar sisya sani banget resna sihen titiang. Angayu bagia titiang uningayang majegreng ida Sang Yang Widiwasa. Duaneng astong karta waru nugraha ida. Iraga prasida kena rahayu. Ya diaston objagat sekadimangkin. Wenten kaprabahan sangkaning gering agong sani kawasta virus corona utawi COVID-19. Napi malih gering puniki ngansan ngelimbak. Medadosan indik varian anyar sani kawasta varian Omicron. Para panuriksa sani kasumayang titiang. Taler ida dane sani wangiang titiang. Memausang indik kawin tenan jagati mangkit. Akah sampun iraga sarang sami mirsayang utawi ngantenang punapi nika COVID-19 lan asa punapi pangrabda virus puniki ring sekancan kahuripan iraga sarang sami. Ring orti sani kawedat ring sarana utawi media elektronik lan ring media kasurat utawi media cetak akeh sampun kaortiang indik kudang jatma sani kenisungkan memehan ngemasin padam sangkaneng virus puniki. Nanging sani banget patut iraga pikayun indek laksanayang napi sane dados pemaus utawi imbauan saking guru wisesa indek tata titi iraga ngemargiang kahuripan utawi mepari laksana mangdenenten keni pinyungkan puniki. Yeneng sekadi titiang sani prasido ngedohang iraga saking virus puniki wantah iling. Nika mawinan titiang ring tepengan galah mangkin maktayang pidarta sani ngangkah murda eleng pina kesanjata nyomia COVID-19. Para panuriksa sani kasumayang titiang. Taler ida dane sani wangiang titiang. Iraga sarang sami uning. COVID-19 ngansan rahina ngansan ngalimbak. Sane sungkan rares kerawat ring genah karantina taler ngakehang. Rian tukang asa punika guru wisesa utawi pemerintah iraga utamanyane ring Bali sampun ngemargiang akudang-kudang tata cara mangde iraga sareng sami ring Bali nenten keni pinyungkan puniki. Puwarahan sane katun raris ketah lan patut kemargiang. Inggih punika kebaos 3M. M kapertama mencuci tangan utawi ngewacikeun tangan nganggen sabun lan doya seni mbah. M kaping kalih memakai utawi nganggen masker. M kaping 3 mengatur jarak utawi nenten nempel sareng sematang lianan ritar kal mebaosan melinggih taler wenten ring genah sane rame. Tata cara punika sampun kesobia serahina-rahina mangda iraga tetap eling miara kerahayuan dewek. Sake wanten mangkin sareng sami
menawi ngantenang utawi ngaksi ring marga. Kari akeh sane nenten nganutin pengeleng-eleng utawi pewarah-warahan saking guru wisesa. Nika mawinan titiang kedah jagi mausang ngireng margiang napi sane dados pengeleng-eleng saking guru wisesa punika. Ida dane sane wangiang titiang. Mangkin make saya ngurudang sane nenten nganutin pengeleng-eleng saking guru wisesa. Make sane nenten nganggen masker. Make sane senang mempumpul-pumpul nenten ngatur jarak. Nenten nguacikan tangan ritat kali usan mengambil-ambilan. Nika mawina ngakehang sane keni pinyukan peniki. Yeneng nenten iraga sane eleng sira jagi mutus panglimakan utawi rantai virus puniki. Di Aston guru wisesa ngicen makeh akudang-kudang pikiling. Yeneng iraga nenten eleng ring Swedarma praragan pasti ke nenten reret sane keni pinyukan COVID-19 puniki. Minap mawe prasida ngicalang virus puniki paling ten iraga prasida nyomia gering puniki mangda dados gering biasa sekadi gering influenza utawi sungkan pilek sekadi biasa. Aingge yaning sampun eleng ring sekacan pekeleng saking guru wisesa ngireng mangke ngelanturang ring guru swadaya Ida Sangyang Widiwasa. Niki guru pinih utama. Duaning ide sane makarya nuwenang lan sane patut ngelebur jagat. Sekadi sane kebawas ring bagawan gitu, ring sarga. Dasa lung sikutus titiang amne akide perjemahan yani. Aingge puniki. Akulah segala sumber penciptaan. Segala sesuatu di dunia ini terjadi dan bergerak karenaku. Kirang langkung sekadi asa puniki. Titiang taler ide dane mangde srade lan bakti ring ide Sangyang Widiwasa. Duaning ide sane nuenang. Saking beci lan kaun iwang kelawang wantah ide sane nuenang. Sangkaning ide sane nuenang wenten lan icat ring jagate wantah ide sane nyampat siku-siku. Nika mawinan ngireng sarang sami nenten rarat-rarat ngaturang bakti ring ide Sangyang Widiwasa. Duaning ide sane meraga sang-sangkan paraning dumadi mangda malah COVID-19 puniki sida ical. Ida dani lan semeton sadim banget musti kayang titiang. Titiang wantah ngaturang akide pekeling. Ngireng mangken nganturang saat napi sane dados pengeleng-eleng utawi pewarah-warahan saking guru wisesa mangda nenten keni pinyukan puniki. Lan sampuna rerat-rerat ngaturang bakti ring ide Sangyang Widiwasa mangda COVID-19 puniki sida ical. Aingge sekadi asa punika titiang maatur-atur hingga lahir mangkin. Yan wenten iwang atur titiang nunas gang renas sinang pura. Untaten titiang antuk parama santi. Om santi 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 om. Suk semua.